tuk chuan hum le vek ule Vawiin kong Hruaitu atan pathian thu Hringnun Zirlai pakuana kan ngai thla ho le do na lalpanen kanin pol na personal devotion atana kan lo mang tangkai le theu don ya toite chau ani le ang sam number za somli pathum chang rup thu hilo ngai thla ila kakut te hi ilama ka phar thina kanun na hi ramro tak angin nangma chakin atui hal thin lalpan thu mal som ro se amen history cheer hi angai nom thina hun liam hnu dai to mani se min ti fingin min ti beng var thar le thina zir tur tam tak min pe thar fo thina ni kum zabi som pangana a friends le England indo na chanchin te po hi kan riat nu ani karing thona a tukina hian hantar lan tel vele hrim kadu ani England lal King Henry pariat na khan mi adovin arun fo maya friends po voidoi lo halo be to thina ma se kum zabi som pangana a anin do tum khan atlom zoka atang vetlat England an se fu theitlat lo friends chu antlom ngei donin alang man to a ma se chuti lai tak chuan mei chetle rol John of Arc anti the maid of Orleans chu lo pen chuakin thanem ngai takle oring taka sipai chawle rilruwa tlom zok ni in ring to rilru po beidong deuh tan to te chu arun aw phur thar le ta a theito pathanim ngai naron awa a ori le athu te chun sipai chaw to te chu chakna le beise na thar aron pe a anma nia in rin tok na aron pe thar le a tho chuak le in anan be le tak tak chu friends zokin ne na achang ta derani ring tu te kan chaklo chantam ber chu lalpa o kan riat khat wang ani a riat tumin kan be tok lova kan tang tok lova kan in pe lova aman kan pek lo miawa wangin tharau na chak na kan nei theilo thina ni kan pastor senior ro puinarama min kal santa reverend h skill loya kha ka ngai sang thina la thale ro pui tak tak aphu baka le khabu te po engamazat asul nu a oma lalpa o a riat khat deuh chuan thing rem sei tak chunga hianin lukham ka da atia puan sin lovin chung lam hoin atong trai thina ril ro tong trai na ne jingdar ni thleng a lalpa o riat tuma ka nga pe phot chuan ka hlo cham ngai meu lovani atiani aman apea avan phu em apuyani tro la thale moi ro puidong om po alonia indo na ti la sinat khoirena anron sak phei kha chu khala khan ring tu nun ni na hi aphok chuak kim em mayani hetianga lalpa o hiat lo reya kho har lalpa pol na lipuya in chia thin mi taima te hi mini hlo ani thinani pathian nen kanin pol na lipui chu sana kong kazaw lam kong zo san hlau hi thilpoi takani thina min ngong na thinani lalpa nen in pol na lipuya illa cheng rengem nge idaru deuh chanto lalpa nena kanin pol limna thuruk lopal anom thina akho har thak zia an soi fo thin subject tu po in ka kut te hi ilama ka phar thina kanun na hi ramro tak angin nangma chakin atui hal thin atiani leichar le ro taka tui han lela arisur sura tui po akang thoi thinani pathian nung chaka tui hal thin tui nung Krista bel thar fo mi tukina hian kan ni avan poimo em nun tui hal ti re na tharau pol na be seya aman pe a chan la thin mi iniem ini theya iti thei bokani tukin Hringnun Zirlai chu mani ta na chak ai khor te hi
om mai te ai chuan an hlok thina an din mun po an ma ni po an hlim jok thina ni ti hi ani lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa chungnung ber min mangai tu tukina hian Hringnun Zirlai poimo tak mai Zirlai pakuana kan lo zir ho le ta a i khongai na hun tha min pe a min en kola min hruai hi hlu kan tialom thu kan seya chuti mek lai chuan devotion poimo tak mai zir tur min pek le wang point kan lo mani he kan Zirlai hi kan zawa ya ta na Zirlai poimo ani lalpa kan tan mal so mang che kan lalpa isu mengin kan ronti le amen lalpan mal som theu ro se nilen dom le vek ule